بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly cemaat, bugünkü Cuma hutba Hubbun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'di suyu. Hubbur Resul sallallahu aleyhi ve sellem fi ma'rifeti esmaihi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di suyu, Peygamber'din ısımdарын жақшылап bilip alуу menen suyu. Köpçülüğüz Peygamberimizдің bir ele atın bilebіз. Anda da mağızına ança sarasep sala vermeyimiz. Keliniz anda Peygamberimizдің ısımdarına kulak sarın. Yekulun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz mınday deydi: İnneli esma, benim bir gança ısımdarım var. Ana Muhammed, men Muhammed'mın, benim ısımım Muhammed. Ve ana Ahmed, dağı bir atım var Ahmed. Ve ana'l mahillezî yemhullâhu bil kufra, benim dağı bir ismim var Mahi. Mahi degen öçürüp salıuçu. Meni menen Allah Teala küfürlükte öçürüp salat. Deyt. Ve ana'l haşir ellezî yuhşarun nâsu alâ kadami. Men haşirmin. Al degeni men tirilgenden kiyin gana jalpı mahlukat anan tirilet. Allah menden başka mahlukatı tiriltpeyi, en birinci meni gana tiriltet deydi. Ve ana'l aqibeh, men aqibmin. Anda har bir ısımdın mani mağınızına kıska nuska toktolalı. El-ismul evvel Muhammed, Peygamber'in birinci ismi Al-Muhammed. Muhammed degen sözdün grammatikalık, cevosu sözdük boyunca manisi ne? Muhammed, ismi mef'ul müştak minel hamd. Muhammed degen kıymıldı özüne kabul algan atooç. Kırgız dil grammatikasında atooçtuk. Kıymıldı özüne kabul algan atooçta aytat. Bul degeni Muhammed degen ins adamzattın, cinlerden, periştelerden en negizgisi Allah Teala'nın maktuosuna tatıktуу bolgon insan degen. Muhammed, Peygamberimiz jalan gana mıktı münöz menen yaşap, jalan gana mıktı işlerde jasagandık üçün Peygamberimizin arkasından kımınday da söz erçip jaman söz aytılbaydı. Jalan gana ağa mıktı tilekler sözdür arnalat, maktoo sözdür arnalat bolgonda da. Ekinci atı Ahmed. Ahmed bul ismi tafzil, küçeytme etiştik zatatoç, salıştırmalı zatatoç. Bul degeni bir nerseni başka adamlarga karaganda köbürök jana mıktırak jana en jogorku dengelde jasay turgan degen. Ahmed, Allah Teala'ga maktoonu başkalarga karaganda dengeline jetkirip ayta turgan degen. İsmi salis,
Üçüncüsü, el-mahi, mahi, öçürüp saluvçu. Fel-mahi ellezî yemhullahu bihil kufra. Mahi degen, al şunday, anı menen Allah bütünlüğü kufurluktu, kudaysızlıkta öçürüp yok kılıp koyuyordu. فَكُلِّ نَبِيٍّ يُرْسِلُهُ اللّٰهُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُوا ثُمَّ بَعْدَ فَتْرَةٍ يَعُودُونَ إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ هَكَذَا كَانَ كُلُّ الْأَنْبِيَاءِ نُوح وَإِبْرَاهِيمُ. Bizdin Muhammed peygamberimizga çeyinki peygamberlerde Allah Teala udası menen her bir kavmga jönötüp turdu. Kavm özlerine jönötülgön peygamberlerden peygamber ekenin tan alıp alarga iman keltirişti. Peygamber Allah'ın altına vefat etip sapar tartıp ketkenden keyin az gana ubakıttan son kayradan murdağı ile kılık joruguna kaytıp imansızlık, kudaysızlık yoluna düşüp kete verdi. Ve hakeza hatta ersalallahu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem femahal kufra ve maha ibadetel asnam ve maha ibadetel asnam. Peygamberlerden en ayağı olan Muhammed peygamberdi da peygamber katarı jönöttü. Peygamberimizdi peygamber katarı jönötü menen Allah Teala kufurluktu jana idallarga aykelderge iman keltirip işenip ibadat kılını bir otola peygamberimizi jönötü menen öçürüp saldı. Oşondan men öçürүүчүмүн deyt peygamber. El-ismi rabi' el-haşir. Dördüncü ismi el-haşir. Ve anel haşir deyt peygamber men haşir min manisemne ey ellezî yuhşarun nasu ala eseri peygamberden giyintirilet bardık mahluklar. Fennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem evvel men tufettahu lehu ebvabil cenneh ve evvelu şafi' ve evvelu müşeffi' ve evvelu men ye'khud bi eydine ilel cenneh ve evvel men yunsabu lehu'l havzu yevmel kıyameh. Peygamberimiz alışınday zat, alışınday insan. Beyiş eşigi en algaç peygamberga gana açılat. En birinci şafaat kılıuçu, en birinci şafaat berilүүçü dağı peygamberimiz. Allah şafaatı beret, kolda balgın ümmetіңді, qomыңды dep. En birinci insan al bizden kolumuzdan alıp jetelep beyişke qarap turtup tartıp jönöydü. Ve evvelu men yunsab lehu'l havza yevmel kıyama al en yalğız gana insan kıyamet günü havd kölmösünün canına gelip bizi kütüp durgan. Ya Rab, biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bolgonu 4 ısımın gana okuduk. Emi el-ismul khamis 5. ismi. El-aqibe. El-aqibe en akırkı, çekit koyucu, tügetücü, cevap büktep koyucu, cevap kultap koyucu degen mani. Yekulun Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve ennel aqib. Peygamber aytat men aqib min. Ay ellezî la yaqibuhu nebiyyun. Bul degeni men en akırkımın menden keyin bir de peygamber çıkpaydı. Ve zâlike min kavlina hadeth ka elestettin. Turup duruyla bir yerden akır zaman peygamber çıkıptır deydi. Je Kazak'tan çıka kalat, je Kırgız'dan, je Özbek, je başkadan bir özünçe peygamber mi deydi. Bulardan büt bardığı anqoğuluk, gelesoğuluk, anan yüzü karalık. Kim batınat men Allah'tan peygamberimin degenge. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve anel aqib men tügetүүчүмүн deb atsa. Hal ente müştaqun li ru'yeti vecihin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Süyüktü bir tuğan, urmatlı cemaat. Kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzün görgenge kuştar. Kim peygamberdi körüyün dep kusa oldu.
Ким пайгамбардын жанында турсам, отурсам, күндө, айда теңелгис сулуу жүзүнө суктанып тигилип отурсам деп ким куса болуп сагынды? Албетте баарыбыз сагындык. Баарыбыз сагындык. Анда көңүл буруң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга сиз кандай кызмат кылдыңыз? Эмнеңиз менен кызмат кылдыңыз? Айтыңчы. Эмнеңиз менен, кайсы ишиңиз менен эртең пайгамбарга жагынасыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам «Шафаати ли ахлил кабаири мин уммати». Пайгамбар айтат: менин шафаатым үммөттөрүмдүн ичинен чоң күнөөлөрдү кылып килтейтип, зина кылган, арак ичкен, адам өлтүргөн, уурлук кылган, гыйбат кылган, доомат кылган, бирөөнүн айыбын издеп жүрүп, аркасынан түшүп тапкан ушундайларга менин шафаатым болот дейт. Эми ошондой жүзү каралык менен күнөө иш жасап алып, эртең Аллахтын алдына барганда пайгамбар шафаат кылып: "Я Рабби, саллим уммати, ушул үммөтүмдү тозоктон сактап кал" деп колунан кармап калса, кайсы бетиң менен пайгамбарды карайсың? Кайсы жүзүң менен, кайсы уятың менен, кайсы намысың менен пайгамбарды тиктейсиң? Болбосо пайгамбардын өмүр баяны жазылган китепти сөймөйүңдү шилекейиң менен өлдөп, нымдап туруп, бир жолу ачып окуган эмесиңер дагы бар араңарда. Эч кимдер окуй элегиңер дагы бар. Окуп бүткөнүңөр дагы бар. Окуп бүткөн менен пайгамбардын жашоосунан үлгү ала албай жашап келе жаткандар дагы бар. Эмнебиз менен пайгамбардын алдында кайсы бетибиз менен турабыз? Тавадуун набий саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: мен Мухаммадмын, мен Ахмадмын дегени ал мактангандыгы эмес. Аллах пайгамбарыбызды ушинтип атагандыгы үчүн ал бизге жеткириш максатта айтты. А бирок пайгамбарыбыз таваду, пайгамбарда өзүн төмөн алуу, кичипейилдик пайгамбарда бар эле. Карагыла. عن ابن عمر وعن عمر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة. عبد الله بن عمر حضرة عمر دن أولى عبد الله روايات خلطت. حضرة عمر öj روايات خلطت. حضرة عمر bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip: "Ya Resulallah, sizden ruhsat soragany keldim. Maňa az günge ruhsat berip turunçu, men umra kılayın dep kamınıp algan elem. Dayardanıp aldım ya Resulullah. Umra kılıp kelgenge bir ruhsat berip turbaysızbı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bar, umraga bolsa bar dedi. Peygamber ruhsat berdi Hazreti Umarga. Hazreti Umar peygamber menen kayırlaşıp emi burilip jönögöndө, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Umar, ey Umar, toktosoň" dedi. Umar orunda toktop kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırın Hazreti Umarga basıp geldi. Peygamber kolun Hazreti Umar'dın mürüsüne koyup durup, gözüne jaş gelip agıp kalıptır. "Ya ahi, eşrikna fi duaike ve la tensena." Tuğanım, Umar, senden bir ötünüçüm var, bir suranıçım var. Kabe'ga barıp tavaf kılıp jatkanыңda meni de estep maga bir dua kılıp koyosun mu dedi. Subhanallah. Öye kagılayın bir tuğan. Peygamber al peygamber. Al özünün sahabasından maga dua kılıp koyosun mu dep özün tömen alıp atat. Maga da bir dua kılıp koyçu dep. Biz aytabız tilimizde. Maga da dua kılıp koygulaçı dep. Maga da duaňardy bergileçi dep. Biz kemsinti maksatda, myskıldoo maksatda, kakşyktoo maksatda aytışыбыз mümkün. Men bulardın duasına muhtaç emasmın dep. Yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanın okudan maksat, anın her bir yaşoosundagı her bir üzümlerden özünüzge azık alu, tevadu,
Peygamberin özün tömen alışın qara. Hazreti Umar aytadi. Peygamberden uşul sözdü uqqanda uşunçalыk жүрөгüm titrеп ketти deysin. Ya Resulallah, sizge dua kılbaganda kimge dua kılam? Albatta dua kılam dediğinde burulup durup uyladım. Kim ele? Men Peygamberga dua kılganga tatıktı olup jarap kaldım mı dep Peygamberga görsetpey tüptüz bet alıp özümdün bağıt alıp bara жатқанымda bağıtımda uylap barattım deydi. Abdullah ibn Umar bir gün atasымен oturup, ata aytыңчы, бұл жашоодо, жарык дүниеде ең қуаныштуу günүңүз кайсыл? Meni tapқан günүңүзбү? Мен жарык дүниеге келгенде сүйүнгөнсүз же үйлөнгөн günүңүзбү? Же дагы башка? Hazreti Umar aytты. Бұл дүйнөдө эч качан эсимден чыкпайт. Керек болсо ар бирине айтып мактангым келет. Мактана берем. Мен ошол менен сыймыктана берем. Мен умрага кетип баратканда Расулуллах акырын келип, колун менин мүрүмө коюп туруп, тууганым, садагаң болайын, тууганым. Кабага барып таваф кылып жатканыңда мени да эстеп унутпай, мага да бир дуа кылып койчу деп пайгамбар менден дуа сураган. Мен ушунун менен сыймыктанам. Eң бактылуу болгон күнүм ошол деп Hazreti Umar мактанчу эле. Кара. Умар ал эмнеси менен жетишти ошондойго? Анткени ал чынчылдыгы менен жалган сүйлөбөгөндүгү үчүн. Бизчи? An-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam min hubbihi lana iddakhara da'watahu lana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al bizden artığırak çakşı görüt. Biz peygamberimizi süygönden peygamberimiz bizdi artığırak süyet. Peygamberіңді süyesin mi dep canındağıға sura versen süyem deydi. Oylanbay turup aytalat. Sen de aytalasın o şendir. Men peygamberді süyem deysin. Бирок dalilдеп келгенде eç kanday dalilдеп бере албайсың. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ötörüne az kalganda, vefat eterine az kalgan uçurda Abu Hurayra rivayet kılıp atadi. Uhud'a çıktı. Esselamu aleyküm dâre kavmi mu'minin. Ey markumlar ülkesi. Ve inne inşaallah bikum lahikun. Arkaңардан buyursa men de bara turgan bolup kaldım sizler жатқан жерге. Dedi da bizi tiktep turup bir tuğandarımdı uşunçalık sağındım. Körgüm gelip kusal oldum. Alarga kucak çayıp tosup algım. Alar menen uçuraşıp ezilişip bir söyleşkim geldi de peygamber kadimkidey közüne jaş aldı. Biz ayttık ya Resulullah. Evvelasne ihvanik. Biz bir tuğanınız emesmiz, bizçi. Mençi ya Resulullah dep her bir sahabe özün görsetti. Peygamber aytdı, "Jok, siler bolsa menin zamandaş dostlarımsınlar. Menin bir tuğandarım ve ihvanillezine lem ye'tu ba'du. Menin bir tuğandarım ali jarık dünyaya kelele galar. Men oşolardy sagındım." Subhanallah. Men, sen, siler, sizler barыбыз жарык дүниеге келгичектеле пайгамбар бизди сагынып куса болгон. Жарык дүниеге келгенден кийин топтоп асмандан түшүп калгансып, далай мыкты ишти жасап койгонсуп, пайгамбарыңдан бейкабар жүргөнүңө эми жол болсун. Сен али жарык дүниеге келгичекти пайгамбар сагынган. Сен жарык дүниеге келдиң азыр. Эмнеге дагы сенин үйдөгү китеп текчеңде пайгамбардын өмүр баяны жазылган түрдүү китептер көрүнбөйт. Анын ордуна үйүңдүн төрүн, кыбла тарабыңды çoğun bolğan ekran eylep turadi. Wa nafaratuhum alal hawd. Men oşol jarık dünyeye gelelek, men sagınıp kusa bolğan bir tuğanlarımdı Hawd, Kawsar kölmemde kütüp duram kucak çayıp dedi peygamber. Sahabeler ey Resulullah, keyfe ta'rif men ya'ti ba'dak min ummet. Subhanallah. Ey Allah'ın elçisi taňgalyşdy. Ali alar jarık dünyege kelirlik bolsa, siz alardy köreleksiz, alar sizdi körelek, аны kantip tanysыңar biri-biriňerde.
Peygamber aytdı. Arayt lew kana li rajulin khaylun gharrun muhajjala fi khaylin buhmin dumin ala ya'rif khayla. Bir üyür cılkının içinde kapkara bolgan bir at, peşenesinde apapak bolgan kaşkası var. Anı cılkıcı alıstan dele ırgıdı tanıyt da. Biröge maktansa dağı, gördün mü geri kaçkanı? Kara, geri kaçkanı gördün mü dep, oşan üstüne maktanat da. Men de, deyt Peygamber. فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرتهم على الحوض. Men alardı Kavsar gölmemdin janında kütemin. Alar maga qarap şaşıp basıp kalışat. Men alardı tanıyım. Tanı vagandaçı, dağına tanıyım. Ankeni alar daratsız yürbeyin. Daim darat menen jüreyinçi dep, darat alıp betterin juğandığı üçün üyür içinen ak kaşka atın tanıp algan siyaqtu, darat sebeptүү жүздөрү 14 түндүк ayday nurdangan bir tuğandarımdı yüzündeki nurundan tanıp alam deydi. Subhanallah. Tanımal boloyun desen, yüzümdeki ak kaşka nurdağı göböysün desen, hiç kaçan beytarat jürbe, darat menen jür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizde süygöndük üçün, al bizge kusa olup bizni sagıngandığı üçün kerek bolsa al eddehara da'vete duasındağı köp mümkünçülüktü paydalana veribey. Allah'ım maga mümkünçülüktü berdin, men şunun paydalanbayım, ana ahirette paydalanam dep ahirette saktap koydu. Kay tekun şefaaten lena inda Rabbihi azze ve celle, Allah'ın aldına varganda bizde kolda balaş üçün. Abu Hurayra rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Likulli nebiyyin da'va mustecabe feteaccele kulli nebiyyin da'veteh ve inni ihteba'tu da'veti şefaaten li ummeti yevmel kıyameh fehiye nailetun inşaallah men mâte min ummeti la yüşriku billahi şey'a. Bardık Peygamber'e Allah Teala mümkünçülük bergen. Kıl dua, kabul kılam degen. Alar Allah'tan berilgen mümkünçülükte uçurunda paydalangan. Maga da şonday. Kalaysın Muhammed bunu onu jasap koyun sana. Kalaysın bunu. Kalaysın bunu onu jasayımın degende. Ya Rab meni kalbayım jarık dünyödögüsün. Uşulardın bir bardığın saktap, ahiretke saktap koydum. Emnege? Kıyamatta özümdün ümmetimdü dozokka düşürbey, kolko kılıp saktap beyişke alıp kirip ketiş üçün. Menin şefaatim menin kolduğum. Bu dünyada Allah'a şirk kılbay ölgön ar bir ümmetime jetet jana oşon meni koldup alalam dedi. Süyüktü bir tuğanım, oylon. Kılardı, kılcıp menen buup koyup, anan yüzü karalık menen Allah'ın alına varıp alıp, ya Resulullah men de var elim, men de sizin ümmetinizmin, meni koldup kayalas mı dep, kaysı betin menen karaysın? Kaysı yüzün menen karaysın? Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem süyöbüz deybiz. Bizdin Peygamberge bolgan süyүү menen sahabaların süyүүsünün ortasında asman menen yerdey ayırma var. Biz kiçineyle bir iş jasay turgan bolsok, kiçineyle bir sünneti yüzege aşıra turgan bolsok, janındağı namaz okup atkan, je namaz okubagan bir tuğanın aytışı mümkün. Sen emne bolup atasın? Hazır degen sivilizasiya, hazır degen ilim, bilim, teknikanın jetişken uçuru. 6. kılım dölestetip emni bolup atasın? Dep atan dağı, apan bir tuğanın dağı, zamandaş dostların dağı seni jemeleşi mümkün. A birok sivilizasiya degen nerse kaları yok mezgilde. Hazrat Abu Bakır'dın Peygamberge bolgan süyүүsүн kara, sivilizasiya. Süyүү görse sivilizasiyaga karabayt eken. Süyүү al yürekteki imanga karayt. Hazrat Abu Bakır'ı kara. حينما أسلم أبوه رضي الله تعالى عنه فرح أبو بكر رضي الله تعالى عنه بإسلام أبيه. Hazrat Abu Bakır'ın atası İslam'a girdi. Abu Qahafa İslam'a girdi. Hazrat Abu Bakır'ın atası müşrik bolsa eğer baykasaňar, tarihte okugula. Kaçan gana
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Фатх Макка, Меккенин ачылышын кайрадан колуна киритип алганга келгенде, Хазрат Абу Бакырдын атасы мусулман болду. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه أمامه. Ата, садаган болайын ата, айнанайын ата кем жүрүнчү. Ушул исламга киришиңизди пайгамбардын алдында бир жарыялап коюңчу. Атасы исламга кирип тур десе, мен да бир кичине бир сүйүнүп коюңчу деп атасын жетелеп келди. Көзү сокур болуп калган. Пайгамбар айтат: Абу Бакыр. Пайгамбарыбыздын өзүн төмөн алганын карагыла. Абу Бакыр, бул эмне кылганыңыз? Картайган, эки көзү көрбөй калган инсан ушинтип дегдеңдетип менин алдыма жетелеп келдиңизби? Жөн эле келип, я Расулалла, атама барып коесузбу дедиңиз, мен чуркап бармакмын деп атат. Субханаллах. Пайгамбардын өзү төмөн алгандыгын кара. Абу Кахафа, Абу Бакырдын атасы, колун пайгамбардын колуна сунуп туруп, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду аннака расулуллах деп исламга кирди. Жарыялады. Жалпы эл угуп атат. Жанындагы сахабалар ушунчалык кубанышып, субханаллах, Абу Бакырдын атасы исламга кирди. Абу Бакырдын атасы исламга кирди. Бүт бардыгы бири-бирин куттуктап атат. Хазрат Абу Бакыр отура калып, эки колу менен бетин бекитип алып, аябай шолоктоп ыйлады. Бир сахаба келип: "Ey Абу Бакыр, атаңыз исламга кирип сүйүнө турган болбосо, ыйлаганыңызга жол болсун. Бул эмне?" деди. "Мен ыйлаганымдын бир себеби бар. Менин атамдын исламга кирип аткандагы, колун пайгамбарга берип аткандагы орун ушул көрүнүш Абу Талиб болуп калганда, мага караганда пайгамбар көбүрөөк сүйүнбөйт беле. Мен пайгамбардын алдында сүйүнгүм келбей атат. Анткени пайгамбардын көңүлүн оорутуп коёмбу" деп. Субханаллах. Пайгамбардын абасы Абу Талиб исламга кирбей өлгөн. Атамдын ордуна, атамдан мурдараак Абу Талиб исламга кирип: "Ey Мухаммад, иним, сенин пайгамбар экениңе ынандым, ыйман келтирдим. Кел сабагаң болайын, колуңду бериши" деп. Өз колун пайгамбардын берекелүү колуна коюп исламга, ыйманга келген мен эмес, менин атам эмес, Абу Талиб болгондо пайгамбарда сүйүнмөк да. Мен сүйүнсөм пайгамбар кичине капа болуп калабы дегендей болуп. Субханаллах. Сүйүү деген, сыйырмат деген мын жакта жатат. Салыштыр өзүңдүн пайгамбар болгон сүйүү менен Хазрат Абу Бакырдын пайгамбар болгон сүйүүсүн салыштырып көр. Чөнтөгүндөн 100 сом бир жетимге берип алып, 10 күн мактанасың. 10 күн бирөөгө SMS жазсаң дагы мактанасың. 100 сом бергенмин, эсиңдеби деп. Ошо 100 сомду берип атып дагы ушу бир тартып коесуң, ал, кел биракка келсин деп тартасың ушинтип. Жарыялап бүттүң, сен 100 сомдон эч нерсе калмады. Бирөөгө зияратка барсаң да, бир ибадат кылып алсаң да, сүрөткө тартып жүрүп ибадатында жууп бүтө турган болдуң. Ya Rabbi. Biz erkekbiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin içindeki erkekleriyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki, doğrundaki ansarlardan bolgan bir ayaldın okuyasına koyunuzlardı buram. Uhud soğuşu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öldü degen kabarı sahabalarga jayılıp ketdi. Peygamber müşriklerden jasının, nayzasının içinde can taslim boldu degen jalgan kabar tarkap ketdi. Uhud soğuşu elestetkile. Çaң buruqsup asmanға көтөрүлөт. Janındagısını tanıbaydı. Bir gana Allahu Akbar degen sözünün gana tanıyıp biri-birini. Бұл ayal Peygamber vafat etti degen sözü uqqandan keyin janında ordunda tura albay, titiregen avalda çurqap Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çatırı tarafqa çurqap jönödü. وهي في طريقها تقابل أحد المسلمين. Aldından bir Müslüman sahaba çıqa kaldı. Eneke toktong. Ayta turgan kabarım var. Ayal aytты toktap turup. Peygamber emne oldu? Ayta turgan bolsoң şunu ayt. Peygamber emne oldu dedi. Al eşinse deyilgen yok. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mâte abuk. Atağınız ötüp gitti. Ene, atağınız şahit bolup jatat. Kuday rahmet kılsın. Sahabanı ayal kolu menen türtüp durup jolumdu tospa dedi. Kayra çurqaldı aldıga qarap. Aldıdan biri tosup çıktı. Eneke toktong. Ayta turgan kabarım var. Peygamber emne oldu şunu aytmaga.
Пайгамбар жакшы, Кудайга шүгүр жакшы эле деди. Качып бил жакка. А эмне тостуң? Күйөөңүз, жолдошуңуз, жубайыңыз өтүп кетти деди. Туруп тур, мен пайгамбарды көрүп келейин. Дагы алдынан бирөө тосуп чыкты. Эмне болду? Уюлуңуз болду. Токтоп туруп тур мындай. Пайгамбар эмне болду? Пайгамбар бир жакшына. Субханалла. Акыры пайгамбардын чатырына келди. وحينما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له كل مصيبة بعدك هين أي جلل. Allah'tan elçisi. Kudayga şükür, elhamdülillah. Esen aman, den soluğunuz жақшы eкен. Эми мындан кийин бардык түйшүк мен үчүн жеңил. Мейли атам, мейли күйөөм, мейли уулум, мейли бир тууганым болсо дагы дейт. Субханалла. Бул кайсыл аял? Бул ким бул өзү? Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине амал кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин денесине, кан тамырына азык кылып киргизип алган аял. Карагыла, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне деди? Ла ю'мину ахадукум hatta akuna ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Пайгамбар айтты. Араңардан бирөөңөр дагы толукканды муъмин болбойсуңар. Шалакый муъмин болосуңар, кирме чыкма ыйманыңар. Ай, ал сиз муъмин болосуңар деди Пайгамбар. Толукканды муъмин болбойсуң. Мен ар бириңерге кара чечекей өзүңдүн каныңдан жаралган уулуң менен кызыңдан, сени жарык дүйнөгө алып келген атаң апаңдан, жазыкташ жарыңдан, бир тууганыңдан эң мыкты жардам кылган адамдардан да мен ар бириңе алардан да жогору болмоюнча бирөөңөр дагы муъмин эмессиңер дейт. Ya Rabbi. Subhanallah. Süyüktü bir tuğan. Peygamberden kızmatkeri. Anas ibn Malik. Anas. Kim bilbeyt Anas ibn Malik'ti. 10 yaşında apası koluna jetelep gelip, ya Rasulallah, baykaşımça Madina elinin büt bari siz ziyaret kılıp bere turgan belegim berip gitti. Üydü kırasam bir de sizge tatıktı beleg жоқ eken, özüm jupunu ayalmın. Ar oylanıp, ber oylanıp, bunu ol kiçinekey kulunumdu sizge beleke alıp geldim. Kalasanız kabul alınız. Kızmat kılsın sizge. Kalağanızda atkarınız. Meyli sırtta meyli içinde. Sizge berdim şun dedi. Peygamber kabul kıldım degende anın peşinesini sılap jılmayıp koydu. Oşol boyunca Anas 10 yaşında Peygamberge kızmatkeri boldu. 10 yıl kızmat kıldı. Em özüңөрдүн 10 yaşar balаңарды бүгүn aytıp barıp üy tazalap koy, maga kızmat kıl degeleç emme deyt eken. Koşnaňardын үйüne barıp kele albayt balаңар. A bul 10 yaşar Anas alamdardın merimi bolup jönötülgen Peygamberge korkpoy kızmat kılıp atadı. Peygamber ağa ayabay köp kızmat kılgan, uşunçalı köp kızmat kılgan Peygamber ağa Anas, Allah ömrüňe, ilimine, perzentiňe, uruğuna, urpagına, ilimine, bağımına, parasatına bereke versin dep Peygamber dua kıldı. Allah Peygamber'in duasını kabul kıldı. 103'e çıktı. Nevere çevere urpağı 100'den açtı. Bir gün uğurup ölüm töşegine jattı. Balların barın çoğultup, kağılayındarım, sizler menen koştaşa turgan uçur keldi okşayt. Rasulullah'ты sagındım. Allah'tın aldına, Peygamber'in janına bargım keldi. Ubaqt jakın kaldı. Ayta turgan akırkı bir ele kerezim var. Teytigi burçtagı Peygamber'in tayagın, eger ötüp ketsem, 10 kaptalma uzununça koyup, kepinin içine orop, deneme tigizip, oroguladan koygula dedi. Ballar aytdı. Ata, bu emne degenimiz? Tursun da bizdin uyda bereke olup. Biz maqtanaylı. Bizdin uyda Peygamber'in tayağı var mana. Ankeni menin atam Rasulullah'ın kızmatkeri bolgan dep siz menen siz saktap koygan Peygamber'in tayağı menen sıymıqtanaylı. Anasun Malik aytat. Maga bul kerek. Bu tayak maga kerek. Men muhtaç bolup kalışım mümkün. Aytkanı kılgıla dedi. Sadagan keteyin ata. Siz köz jumwatsanız, mürzege koylasız. Ay emnege jumşaysiz bunu? Qaysı nesige jumşalat? Anasun Malik aytdı. Allah Teala kıyamatta
баарыбызды тирилтет. Ошондо ушу таяктагы таяк абалына келет. Мен ордундан турам. Расулланын таягын кармап, бийик көтөрүп, эл арасынан Расулланы карап, издеп бир жерден табам. Пайгамбардын жанына барыш үчүн муну ушул таякты мен шылтоо кылып, "Я Расулаллах, ey Аллахтын элчиси, мен Анасмын, Унайсмын. Эсиңиздеби? Мадинада 10 жашында келип сизге 10 жыл кызмат кылбадым беле? Таягыңызды ала келгем, эгер керек болуп калса алып барып берейинби" деп, таякты шылтоо кылып, пайгамбардын жанына барып бир турушум бар деген анасы. Сен эмнеңди шылтоо кыласың? Сен кайсыл ишиңди шылтоо кыласың, айтчы. Калп эле Маулидин Наби шерифте, Маулид пайгамбардын туулган айында калп эле пайгамбарга салават айтмыш, пайгамбардын өмүр баяны которулган китепти окумуш болгонду шылтоо кыласыңбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен салла алейя миатан qadallahu lahu mi'ata haja." Пайгамбарга салават айтты. Анткени пайгамбар "Мен салла алейя салатан саллаллаху алейхи ашран", ким мага бир жолу салават айтса, Аллах ошол үммөтүмө 10 жолу салават айтат. Аллахтын меримине муктаж болгонуңа жараша пайгамбарга салават айт эми. Сен муктажсыңбы салаватка же пайгамбарбы? Элестет. Пайгамбарга бир салават айтасың, Аллах сага 10 жолу салават айтат. Кимиз муктажбыз? Мен муктажмын пайгамбарга салават айтудан, мен муктажмын Аллахтын меримине. Бирөө айтат: "Мен пайгамбарга 1 миллион салават айтып койдум." Охо, көп айтыпмынбы? Кагылайын, көп айткан жоксуң. Аз айттың сен. Аз. Анткени сага Аллахтын мерими ашыкчалык кылбайт да. 50 миллион, миллиард айтпайсыңбы өмүрүңдүн аягына чейин? Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен салла алейя миатан", ким мага 100 жолу салават айтса, эсиңерде болсун. Ким мага 100 жолу салават айтса дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Qadallahu lahu mi'ata haja", Аллах Таала анын 100 муктаждыгын бүтүрүп берет. 70 минха ли ахирати, 70 ахиреттик муктажы. Ва 30 минха ли дунья, 30 дүниелік мұқтажы. Сүйікті бір туған. Кімдір бірі перзентсіз, перзент көре албай жүреді, жытын жыттай албай. Кімдір бірінің уылы үйленбей, кімдір бірінің қызы тұрмышқа шыға албай. Кімдір бірі өзі тұрмышқа шыға албай, дағы біресі үйлен албай жүреді. Дағы бірі қарызынан құтыл албай, бірінің іші жүріспей атады. Дағы бірінің ата-енесі теңірден тескери, уылы менен қызы намазда хижапта, атасы менен апасы қызының хижабына, уылының егіндегі сақалына асылып атады. Кімдір бірінің уылы құмарға кірген, арақ менен уырған, қолы тұтқақ, жана башқа ушундай, кімдір бірінің апасы азыр онтоп төшекте орып жатады. Пайғамбарға салават айт 100 жолу. Я Раб, пайғамбарыңа айтқан, мен өзімнің сүйікті елшіме айтқан 100 жолку салаваттың шарафаты менен шифа бер деп сұран, Аллах Таала сөз түрде шифа берет. Ким? Убай ибн Кааб bir күні мындай деді: "Я Расулаллах, сізге аябай көп салават айтам да. Қаншасын сізге арнайын, өзіме алып қалайын бе біраз салават айттан? Сізге қылып атқан тілек, дуалардан өзіме алып қалайын бе, барын сізге атқарып бағыштай берейін, арнай берейін бе?" Пайғамбар айтты: "Мәшет, қалашынша. Қолтыр 4-тен 1-ін арнап қойсам болады сізге" деді. 3 бөлігін өзіне алып қалып атады. Ойға қой. 100 жол салават айтып, анын 4-тен 1-ін арнап атасың да пайғамбарға. Елестет. Пайғамбар айтты: "Мәшет, қалашынша. Фаин зитта фахуа хайрун лак", егер көбірек мага салават айтсаң жақсырақ болмақ деді. Мен айттым: "Нус, жарымын өзіме, жарымы сізге арнайын ба?" десем, пайғамбар: "Мәшет, қалашынша. Фаин зитта фахуа хайрун лак", егер көбірек айтсаң жақсырақ болмақ. Мен айттым: "Фасулусайн", 3-тен 2-сін сізге, 1 бөлігін өзіме алып қалайын." Пайғамбар айтты: "Қалашынша, бирок ашықчарақ көбірек айтсаң жақсы болмақ" деді. Аяғында мен: "Ажаллака салата куллаха". Я Расулаллах, болды бүтті. Айтқан салаватымның қымындайында өзім алып қалбай, барын сізге арнаймын. Болды бүтті. Барын сізге арнаймын. Пайғамбарым не деді? "Идан tukfa hammak ve yughfar laka dhanbuk". Болды.
Пайғамбар айтты. Бар мага арнайсыңбы? Барын сизге арнайм. Анда dünya ahiretteki tilegin yüzege aşıptır, bu dünyadaki günahın keçiriliptir dedi. Subhanallah. Dünya ahiretteki tilegin yüzege aşıptır, bu dünyadaki günahın keçiriliptir dedi. Subhanallah. Salavat. Oşun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "İnne evlen nas bi yevmil kıyameh ekseruhum aleyye salatan." Kıyamatta maga en yakın oturgan ümmetim kim? Al maga en köp salavat aytkan ümmetim deydi. Oğuzunardı. Sağız, uşak ayın, jana başka nerse menen emes, oğuzunardı Peygamberga salavat aytuu menen ankıtıp jipar jit menen jittan kıla. Bassaňar da tursaňar, otursaňar da jürseňer, kayerde bolbosun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat aytuu menen üýüňördi, oğuzuňardy jittan kıla. Sadaqallahul azim ve sadaqa rasuluhul kerim. Amin. Rabbena ighfir lana ve li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Hurmatly cemaat, bizden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat aytuu boyunca jarıyalagan jarışыбыз kийinki cuma günü cumaga çeyin, cuma namazına çeyin toktoydu. Kim kança salavat aytты eken jönele bileli. Hurmatly apalar, hurmatly men kaşımda turgan agalar, atalar, bölmege girgile dagы men şunça salavat ayttım dep jönele aytkıla. Maktanbagıla jönele. Kimimiz kança salavat aytıpbız? Biri 100, biri 1000, biri milyon, biri 10 milyon, biri 100 milyon. Her birin jönele men şunda ayttım dep anan jyntygyn çygarayla dagы anan özümüzdün şu cemaatыбыз menen toptogon, dayardagan belek beçkeklerimiz var. Al insanın insanga bergen belegi. Al emi Allah'tın belegi özünün suluğun görsetse kıyamatta. Peygamber'din belegi kim köp salavat aytsa, anı Peygamber berekeli kolu menen jetelip, karmap, beşke kirgizeri al anık şafaat inşallah. Çamdağıda. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh.